هنرمندا دنگخوش کو دنگوی وکی قدیفه الانوره بناوه نینک مریک البومک کردی درخست همو کلامن وی به کردینه اف البوم وکی پس نکه بو موزیکا کردی جگلک زاراوا و دووکان پکته و گلک انسترومان و تکنیک نو و جدا جی دوی البوما خوده بکارانینه یا هری جه سرنج آنج جه دلخوشیه کو الانور فغونیا بخواه فرانسیه جبلی موزیکا کردی او فری زمان کردی جبویه بویا حیران دولمندیا کولترا کردی جی قیمیش نکم تشی یارکم جایبو شرمان اوها بحثا سرهاتیا خویا دگل موزیکا کردی دکه از حتی 2016 6 سال لاستنبولم لور از چون زننگه ها İstanbul Teknik jiber hinbuna muzika Türkiye liver من هوالن كرد تاسكر و بهفر موسيقى كردي لخست و كوميكي افاكر بناوي اسمان دهتال بري وسا داس فكر موسيقى كردي بتايبت دنگن كردان gelek balamın dikişine و gelek از gelek hız dıkım و gelek nezihwe de benim ve müzik ve betaybeti dengbeş çanda dengbejan او استرومانك یا بناوه هردی گردی بکارتینه دبیجه دنگه و استرومانه لحمو آوائن موزیکا کردی ته من gelek enstrümanın juda bekarhanin و بتایبتی enstrümanın ku hatta neha de müzika kurdi da nehatine bekarane mesela orkestra ji Makedonya'ya rubaba Afgana و betaybeti amuramın enstrümanımın hardi gördü من بکارهانه. از باور دکم که مروف جوه انسترومان هست دکش برکو انسترومان دن تینه بیلیامریا وکی بلور وکی می وکی کمان دوه انسترومان دا همو رنگ موزیکا کردی هنه. ایرو من ادبو مالا غزالم بارکر چوزازانه او دبیجه او بویا حیرانا هنرمندن مزن یعنی وکی سعید گاباری و سعید یوسف جی ده البوم من da 12 parça hene hilbijartina strand gelek zahmet bu jiberku welat kurdan pir mezne pir dewlemende ez min xwest ji hemû rengê muzika kurdî ji hemû zaravayan û heremin cih bidim di albûmê de loma hilbijartina strandan ji pêvajoyekî gelek zahmet û dirêj bû 12 stran hene stranên gelerî hene mesela ji Mêrdînê ji Urmiyê ji Botanê ji Serhedê û stranên hozanên min Said Gabari û Said Yusuf ji hene û du besteyên min ji hene besteyek min gotin û müzik çekir besteyê duyê min bi tenê müzik çekir hevalê min ji gotin nivîsand digel gelek hunermendên Kurd konser jî dane او دخوازه لهولێرê jî konserekê bide. Ez pir dixwazim bi taybet li Welatê Kurdan konserekî bidim ji ber ku min pir kêm konserdan heta niha. Bi nasandina vê albûmê ez dixwazim ji hemû bajarên Kurdan konser bidim. Ez hevî dikim ku bibe. Ji Başûrê Kurdistanê projeyek min nehatûne ez berê دو جار چومه هولره از هفته دکم کو دمه که نزدیکته دیساورم و کنسر بدم. براستیجه دما الانور کلامن به کردی دخوینه مروف هیچ نزانه او نکرده. دنگ قرقاوی دنگکیه تمامی به کردیه. جه شانازیه که مزنه دما هنرمنده که بیانیجی دبه حیرانا موزیکا کردی و اجرا دکه و لدنیجه دده ناسین. امجی سپاسیا الانور خانه دکن کو بو ویدل سوزیا ویا دگل موزیک و کلتورا کردی.